ba kansara kurwo mu division ishate z'urukora Ntungamo munisiparite bebembirwe town clerks hamwe n'abachairman babo batahirire offices za munisiparite kwenda kumanya sente zabo okuzirukozesebwa. Munisiparite n'ikizo cyumwe nangwa tukujya ngo n'ikizo cyumwe ni byinshi akishaje tureserera izuba n'esente ziba kutunyaga division zintu collecting sente tuzireta aha munisiparite zisenda ko ministry siza bagaruka bazirya so mwe tushanga staff na pasente yitu. Mugisha Robert Kanyato birayibembere ba kansara banajira ngo imirimo yone kemera ahabwa amabanja gaza division zezigine kandi obwe nibashoroza sente bazindika municipality ine sente ezikubanja ezaribira abatenda kwa 12 aleze rutoke miliyoni 14 za hoteli miliyoni 3 street vending miliyoni 5 neza toilet emitwaro 9. bamwe abeebembezi ba municipality ya Ntungamo bebembirwe town clerk tumwesije Isaiah hamwe na meya enshonga eje bagigambireho bati amwezi no kutarasa tunga 100% ya collections kongata liste zone zimanyo. So I think we shall look for a way of putting our house in order. Kasasiro zebira kasasiro melesi zingine harasa yinga kufanya bakisi basi ngito tsikabaskat tumwesije Isaiah town clerk wa municipality ya Ntungamo mahendira ariko bahumuriza kandi yabaraganisa ko nibija kubaha sente zabo zona. Ongeza sente muzitunge on the release of May, meaning that before this financial year ends we must have transferred this money to you. Ntungamo municipality mu division zishatomo Eastern, Central hamwe na Western ahiba kansara bari kugira ngo abebembezi ba municipality baba batacendereze ushomanguzi babasa kubagaruza inyuma. Gasha kwa Simon Ayamba.